Adit di syasyat syukur jeng wi ubri ubana Assam hagi kam thi jaka hapo mekhlea hawi muslim uba kamila di udi utra jakate ke jaka kamna hapo kasang bara pathari wa district kabdang ha bapo ka jing khmi jong karai marwan mantaka sngi ne kaliang jong bathi jakate ke jaka ubri utrai jakate hi ke jaka harangkat ke jadan langki khna samla ke basa aka than khaput kila plong de ke jaka nu lang wanya kran ban le ai yuni muslim ubala kam trai ke jaka ke wadan hapo bara pathar kabdang markhap ba ka Assam Bahkan bunu ubriu ubrang suthit sian ya kani ka jaka ulong me kani ka jaka ulathi lengba ka online website ka tip kam ka OLX ka bala terwa da we khar muslim ba tip ka tang ka Nurul Islam bala bala airu ka jeng senia lengba ka jeng pen i jeng u ki kot kisla bala register po Assam ba kamru ba dei ka jaka jeng u ne indala da pen bej ba unok thi la da airu ka pisa ka ba kot jaka sipolak tengka usatip ba kani ka jaka ka dei ka bha po ka jalam bekhlaya Meretip bekani ka khubor na kalang utrai ubadi hok ka tegi jaka Uma Shankar Mishra ubadi na kasang mapat selong uluan mi syahmat angkat ki kot kislaban pen pau ya ka jeng persya ya ka jeng kamtrai padi pateng jong Nurul Islam ya ka ni ka jaka jong u mar bekani ka jaka ka dei ka bolo yo pateng leng bakik mi ki patemen jong u na di ki por jong ki phareng bakani ka jaka ru ka badap slasha bat so nyam tra halo kan ni kalyang Uma Shankar Mishra ula berngam ban ai da ka ijhar ban tanyu nu beriu Ubakam try siya po kayong bishar, mabanle ru kalkum kaan. Susu na kalyang nubri ula kano ru badai kajingle usim karat marwat. Ukan sim ula sudilut ya ki jaka siya kiwipat. Ula long ru kum udala di jaka siya kinong Assam klam dapat khat. Ikajik iya jeng kipat ba kibasyong kibasa akaput. Susu na kalyang kisamla kibasyong kibasa akatika than. Jang ka barapathar kila pensengaw ya kajik iya kabaki siyam lambakan kajingle jung ni Muslim Nurul Islam nambar day kikam जो बनामी किनी की जगह है बारो इसका OLX में ऐड मिला था OLX में ऐड देख करके वहाँ से कॉन्टेक्ट नंबर मैंने कलेक्ट किया उसका कॉन्टेक्ट नंबर कलेक्ट करने के बाद उसको कॉल किया तो उसने हमको बुलाया दिया ज़मीन दिखा है तो असम का ये डाक नंबर पट्टा नंबर ये सब कागज़ दिखाया बोले ये टोटली असम का ज़मीन है आप फिक्र मत कीजिए आप ले सकते हो इसे बोला तो हम भी घर में आके बीवी से बात किया जब हम लोग पहाड़ में चढ़ नहीं सकता हूँ प्लेन्स का आदमी है थोड़ा यहाँ पे 10 लिसा यानी हाफ कट्ठा ज़मीन ले लो तो ये बोल के नूरुल इस्लाम के साथ हमने डील किया तो ये किया एग्रीमेंट के साथ उनको हम 3 लाख रुपया कैश पेमेंट किया ऑनलाइन और चेक उसके बाद हम 2 स्टेप में कैश अमाउंट दिया टोटल उसको 10 लाख रुपए मैंने पेमेंट किया और इलेक्ट्रिसिटी असम का पोस्ट लाने के लिए 30,000 मांगा था 21 जुलाई 2023 में हम 30,000 रुपये उसको पेमेंट किया पोस्ट के लिए अभी 1 साल हो गया आज से अगस्त महीना हो गया ना अब तक असम का लाइन नहीं आया तो और जुलाई का 31 तारीख एक बात था उन्होंने बाकी पैसा देने के लिए नूरुल इस्लाम को तो हमने 2.5 महीना पहले मालूम पड़ा कि वो माटी टोटल मेघालय का है तो मैं क्या करूं मैं यहाँ पे आ पहुँचा दीदी के पास आ पहुँचा दीदी को दीदी मेरे को सॉल्यूशन दो तो मैं ऐसे इन फंस गया ये तो आप लोग का ज़मीन है वो हमको आसाम बोल के डाक नंबर पट्टा नंबर दिखाया होल्डिंग नंबर उसका होल्डिंग नंबर भी है होल्डिंग नंबर बताया तो हम पूरा विश्वास हो गया ओके वो माटी खड़ गया साथ ही साथ वो नूरुल का वो माटी पहले बाबलू हजरिका बोल के एक लौटाकाटा का आदमी का था हम उसको 3 महीना तक हम और हमारा फैमिली जाके उस पर चक्कर करता थे भैया एक बात बोलो हम लोग ऐसा काम करता है तो ज़मीन खरीदने सोचा है तो ज़मीन पहले आपका था तो वो ज़मीन एकदम क्लियर कट बोले वो आसाम है या मेघालय वो बोला 110% वो आसाम का है तो खुद हम लोग का आसाम का आदमी असमिया लोग ऐसा बोला चुप बोला तो बाद में मालूम पड़ा कि 16 लाख तो नूरुल इस्लाम बाबूदा को देने के बाबू हजरिका को देने वाला है तो ज़मीन का इसीलिए वो अपने खुद बिजनेस का सपोर्ट में हम लोग को भी फंसा दिया अभी एक सोल्यूशन दीजिए ये हमारा रिक्वेस्ट है आप लोग से Har muslimen kimde kitrashnong la bunong kinong bella yuan bella nomor kiyo try se kismo try nomor kilap bun benai bun snem ki basa e kismo try lor kata try ki long ki don kata ka pawar jo ki gen punisna
dulir ya ka kendo jong ke Meghalaya berregister pak Syukur Asam. Yang ni semula yang ni Persia ya weu ukhar poi Muslim ta de unur Islam. Kumno udon kata ka pawar jong u te haga ka kendo ka siap jong ke Meghalaya jong ka jela jong ni ulak ban register Syukur Asam. Te kalong ka ba lungok pa yang ni pakawe ro kasyong ir kan je kita no song sinang tu. Te sakawe ngikwa ban condemn ya u da kumno ngikwa ban kem ya u. Pasa border area baka Asam. Te kalong bunsin long kajing sya pendik ya gitu ki nong song sinang ha barapa khar. Kam tam ya kini ki skim kiba ka skim na ko Meghalaya government Meghalaya. Ya kung kaskim JJM ya gitu itu rolong gitu ki khar muslim ki basa hang tu di 8 pra 8 pai 8 dik ya gitu nung sinang tu te ya umau nong rim ro te la arsing ni la sim de la ton teng ka jing tu ya tu mau nong rim ro ki 8 pai da ki de khari ibede be ki menderi gitu ki non tribal te sakawe ya ka kot ka selaro ki register Syukur Asam te long ka jing sokta yang ni namar bangi de uta u kun khasi kun ka jela bangi syong besar ro bordar ni kwa ban protection ta ban yada ya ka jela la jong namar gi ya ka jela la jong wala ka ritro te bangi don kata ka mensim rehem ke jingit ya ka